Barabara ya Kajiado guthii Isara iria irakuo na mwakire wa kiriu ni kambuni ya Power China Steckle rungu rwa mutaratara uria wagathikirwo ni president wa Waki wa kilomita 10,000 ni hotometio ni rori cia gukua muthanga iria irakua makiria ma githimi kiria ciagiriire. Ngari ici cia muthanga ciirikanite ona kugerereka makiria kuria o ngari ikuaga nginyagia maita matatu o muthenya, undu uria utumite aikari guikia makaya gwi thirikari makienda igathike ceceni cia guthima uritu wa ngari. Hii barabara ni ya juzi na sasa ikikuta kuna mahali zimesha kutoboka inabeba sana, sasa inaharibu lami. Kuna mahali ambayo hizo malori zinapita na inapita hata itaki kujua kama watoto wako karibu. Gari inapita ikienda speed nyingine kali sana. Ng'ombe inatoka upande zote na vile madaraja. Na tena sana iangaliwe ndio malori siharibu. Isipo yuko nini bamsa ama kitu wa kupima tu hizi nini usanya magari. Nake munini wa commissioner wa county ya Kajiado Steven Nyakundi ni ugite nyambo ni igwikirwo barabara-ini iyo niguo kugiriria ngari gukua mirigo gukira githimi. Bara iyo irakuona itanya ria kugacirithia ukui wa irio cia mugunda nginyagia thoko-ini itiganite. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njahira wa Njeri.